So this why your home abrewa na why your home obrofo ansa na yakase wo firi nyame no da bi Yesu Kristo wu ye na tale mpo no asojafo mpanimfo to so chacha to suntonto obi abeso odi atale ni ko ni field na ye champion garment te si enua be ma Joseph ye ton no Bible say no say coat of many colors. Oh, life on the starting from ye janom so. Okay, this is Abri. She say wo fura broche ba he. Ho ya ye fenana. Se wo ba ye na nka ho ya tan ka tamfo anyam. Nka mo nyam me, okay. So, first appear obi enu ho na ma ni fie di nachi. Okay. Ka akora uduru ba bia obe pake. Na okopa adwuma wa wuo. Ti wo body no. Anyame aye wo no. Ene be kasa hele ama tina na yefra ntomago ache na wo hu ye moba nana na me bi wa mo fa ne bone mo na se bio mama agidifo awale ntimi nyina oh okay abia wi asini be ya sustaining awale so fo be ka kire na asore ba se ye bone wo asem na akofa asem ya ba wo Kristo ni se bio ene de bia na abaye temlele o so usua de. Oh, okay. So what you say? O question na ma ko so sua de. Okay. Say doggy is not a sin. Oh, okay. Ma ukunu ene kafie. Wa anya ama na. Obekọ abonten ma obi aya ama. Okay. E blade say agidifo mo be mia mo ne yemem. Okay. Mo mia mo ne yemem. Okay. Na Bible say esuma ni nyansa sen han ma. You. De ni wo sum ni mu mo. Okay. Mia ni omem. En se ni di ani. Yeah, that's